my day up to abonting saka se nyato for say pim oba say oba no be gina ho din you see one fani say na okay me hu say o cross ko my for sister patcho bra we fi me sister oh ada na me fra wo fi me na o ko na be so nsa say oh sister nyabotre why na nyina ye nipa okay you see ye nyina ye nipa eto ba say oba gina ho no be say o fra me nyina me fiu eti o ma me nko ba bia me ko ana e bia sama me de be choke wo no me be say patcho o ko asole ben enye no ko na me dwen oh o ko asole ben oh me ko Pentecost me ko apostolic me ko CAC e bia na aso na o ka so ko na yes aso na me so me ko ba me ka say so me o ya ma asole ba me so me ko Pentecost ana me ko presby eti ye nyina presby former ana ma hia wona me fra wa a o ye misa no you see no the way am fa so kan asem no e be ma wo so no wo de smile o be smile den e de a kire me na say o temperature na course ro nyina no e ba fom afia so na ba nya boten wakasa onya bibia me hu obe bibi na kama kuma say me no kasa bafo wa bipo adamfo wate onya ola straight to so po adamfo etu dey my number e na ma fro you see etu you be obabi so say time be no fro a e be boa o ka say bia we ne te bia obetima fro a ana say o ka say me number no kwa me dey more kra na me ni obi nete itanya da be hudu because say me kunu ana say me fiancé ni hu say o frame na bibi fu a o ka say oh e bia na o na ma na meje na nya say bia me fort cam na uni fiancé wo de ma me time fro a ye mo obe force agi wo number you see na say ya dia uni boy ana say uni kunu a na nyakopo na yi no e di mo say ukunu no a obenye ho adaje okay na no oni onkita sunsun onkita de bone e na ho bone nyisu ntini mu bae no nyame na yi sa ne pa ne ma o okay eto obenye ho adaje akopo ntama ne sabeka o ona be o say no na ye awale no ba say ma so sa say o na me fra wa o titu no bisa say oba ne Tvgh na ha bia na what I say sa ne pa no ono no odini ma asem ne nam na mini say class so okita sunsun fin ko betimi de aye wo oba na na enye obi a okay obi wo ho no a ne suruma no pe ma dada obi wo ne suruma na etini mu no e pe ma ne masem nko e masem ono obi so wa e masem no ye to ma no okay obi wo e masem no ye to ma no sunsun mu eti na ni onyam na edi ni onyam de ba ya na da na ni onyam no e da ye masem ana obi so wo ho no ma na ni onyam no ne star no e pema ne suma no pema ne star no pema ne nu nyam no pema eti sa be ma no wani bone so bra ne ho afu bra de oya me boy akeye on say be bia what type of be ma ope be ma o sun wadi o be ma o dimachi akabu oniska kra aka me pe ono ne suma no na etwe wo ne suma no na etwe wo eti the day no wo ba ko di na chi wie no be wo say be ma ekwa na say dan kran na se hwene ne ho tata na too late e bia na wa se wo suruma no ono wa wo no wa hye wo so because the way I wo ko door no one call for purpose one call for big wo call for purpose because of na ho ofenti the tintin bi ne body bi tin na go di na chi eto ono no obeka wo suruma na hye ono beka wo suruma na ide ahye eti star suruma ne de ye wona bebre a ye fa so a ye di kan pasuma ide ehye okay aha se bia ye see fa so tuye na me se me pawo obe preso because me se me sofo me ti me nya obone thank you se see me no wo ho a obe se me no wo baako pe baako mpo me nya ho awie na me ho ana masafa oba foforo eti in a day no wo no hu ba bedi more okay eto hu bedi ma oba say mention no because of say ebedu baby no say wo na oba be dome a on say awale ana say odo no eye style bi o say wo be dome more a me magiri mi ho a kire wo ani metiti mi ho agu ho wo so antimi nko kan say me no ba ko me menti na otimu sa na ye obo na metu sa me menti na ye ebremu me menti obe otiwa na o de oba for Friday abesia ko o so say me menti da jimie
we nya o mate ejimie okay sisan wadwen you see etino ofie beye etimi connect eton edi ma bontini se awale na wanu onyam wo mu a na ya ton de ama bema obey your life basa okay na che say aware no bebre na ye bi mu komu na won time so no e connect ya connect ana ofie hu se wo wani onyam no ana se wo yie de nyina shawale mu okay eti ye beton wo e de ama abontini ma me kan say bi cho Wednesday me ye cancer I think Wednesday or so da ba ha no Wednesday and that's let the new can so buy o me tu no ba cancer na obae no ana ba say oni obi wa line so o si o so fu I picture ba na me fe me hu picture kwa beti maka ne pan hita sama kire o de picture ne ba na eburu ni fi picture ne din ma fe ga no ebisa ga ne say obetimi awale we okay obetimi boni we no wale no say an obetimi o si o so fu metimi obetimi sa treta o si obetimi no say da date no bisa mi sa thank you bema ya me wo di picture kire mi oye bema sorry to say ope sex pa bema no ope sex so part to pabuo ne wo na wo kan nyem na meka ope sex na ne sex pe no so ope no obati maka se request ya na pa wow awia enwumre ahomachi seconds bia obe request sex o se da no kre oni me kasa oni de o se ope sex pa me so yo se maka kire wo ana me se ka kire ne se oye bema you very careful and yes I want here obeton ho ama na awie oye bema baka se bia yenya video call ro hu naked fa phone ko wase fa sasha wase ya hu se miamia onufu the kind of sa mema no mimi hu ne se bema sunsum no mimi hu ne se bema no nya no Facebook to se Facebook foi ajimi fo no thank you sana me hu no me say timi kra ton obi fa ho yeah but man be say no ho asem say be ma no nya no we but later be say say one na share pe o say there bi ye share da wow I'm so okay any say opedi ope o say ope me so ope sex o say da metimi so nya broni I'm say obetimi ope sex obetimi o say da metimi so okay me do betimi me da nya masem maka ne wo mu na kire na o se tinchina me mo mpa ma wa me bo ama ene okwa na so de tata wa send the wa otrum nyina fa otrum na jeku am nya wanya me ne obi oh yeah ane be maka no kwa kire o ane eti me hu na me se obetimi o se da metimi me ntimi kwa me yere me hu metimi am se okay ti Sunday no meeting na ka che me se na da wan ka che me se bia obetimi aboa me am se enya se boa obetimi aboa wa ne se obetma ba be for if Ghana edu akọ UK na owo no onya du ko du UK ni wia wo no obeja ne ho akọ obedwa ne akọ o fe mani mdin am se ne market wo ba bia so paper say memo a kana so ba be ka the same teacher no eti no sometimes no enuonyam ne de ye woni me bebre fast obi one man who otimi shi obi kan ne hu ani heke otimi se na enuonyam okay there's a we share ni pa na ho nim no ba bia no yeah Jesi ma behi na me hwe na ho emi fa betime ka se me walo awale me walo obeji atu onya ji ntu wi a onya no wo ba ko mienu pe ma se wani onyam asa because shada nya young boy bi abaga se be for ba o mienu da say young girl so wa otu now singing one crapo ebi edwane na otu edwane na tu edi ma se wani onyam yeah right send me got him say there masa we ni onyam we got am na no furu jaja so kruwa no obi arasho that house so ope me am ti hui me so be ke so ne yasoma me say me be sell me so me ma fa wale mpebe se me no ka na me come baby okay eti me no awo ba ako wo so na me se me no awo na anyi se wo ba ako nti no onu me say me wale debi ebe ye beautiful obo wana nyisen asa ba bio na
pure water iso we sekwe o ma me papa kwa ife bi nko e na so for prophet 99 ye di wi a ekwan be so ana ye betimi a resolve sanyama we na se me hu se anase aka cho me se sunsun bi agimani onya ni nyina ne se obepe odifo a otimi kan sunsun hintasem deep tesanya obia na timi enye obia nyamadwuma na e wono mo no enye obia na nyame frɛ na oye prophet okay you evangelist omo so la homachi ekoka nyamia asem ono nyo odifo ono timinya ti said dream daisum so dey different kwa 50-50 obi de ba ebi so de mba obi wa wade de amen na waso dai obi wa abro akoda anya ne waso dai obi batima so dai say oni obi have sex ni nyina no dai so right eti evangelist for de ne ye kotwe akra ba nyame fie mukodi nyame ho dance ye ni oni mu nyame no ko bodero kire ne say yesu ebe wo begimi no mienu kwa kristo eba eti hwe kristo agekwa na kire kwan eti besini ko nyame fie na ono ba twa wo du ko nyame eba nyame fie wi a ansana the teacher in gospel ye wo pastor na ye wo mu ahoro mienu ye wo teacher in gospel and ye wo preacher in gospel okay teacher in gospel no example to say mesa utabe or a teacher in gospel sankwachi ka a teacher Danka William ajina sare no nyina a teacher on say omo a teacher no so person omo jai adwamansem a on attack straight say jai adwaman bebe be quotation efi no for Genesis to Matthew, from Matthew to Luke to Numbers eti wow ti wakasa no timi say asem na e bai ne no I say ni akoye nra no papa na ehu na oka ba na owu hwe yo but teaches na e ba to say wakasa no e wusi bi aguma wakasa no we bu hu fo o kra na bu hu fo yes o twu ofi adwamasem but preacher no ye preacher in gospel no tieni ye preacher ne ye no so mic mu hey jadwamasem oba ye atale e hyew osirem na egu hoy odi kire ba ma ono ka no yo to be mfi aso dem no wanya ababi enfim wanso ehwe enfim etu ko fie nyina wura fi quotation ni kwa odi ma ono because ono no bible ba bia hoye ne de no ana ono ko fai na odi preach right ha eti wo asana ye wo prophet obi ayo difo no ka sofo preach a ono ti edes nyina echi odifo bia ti edes echi ono no hu hitasem na waka eti enye sofo ene hu hitasem ye wo difo o hitasem ede difo adwuma se o mu mienu ye o mu 4 okay difo adwuma no obusa kita 2 Nyankopon sikita 2 okay nyame de no na doso tie obonsam de nie ye wa haban bi wanwurem ahaban ye wa kraman onim kraman onim okra omoma no obitimi di kraman ni okra no so mu ho ade ontimi de okwaduro so na etisa haban no etimi de sum ni paase na yesum aboa no okay it is all run aso dem a obehu bi bia ye den aka kire but otimi sia no kwan otimi sia no kwan ene wo difo ye wo obosan de ba akoso wo ho a ono so no odifa motia so okay na motia be fa ne pa no hunamu na wa yira no susumu na motia ko cheche ahaban no de sayale eno so wo ho ene ye when the rare for God Yakopon de no ye woni a nyame sunsum nyame hunamu no nyame biewani a se na metue mehwe o sei no me hu complete say utisi form ye wo say ni wo ho se na wo hwe mehwe wo sei ye wo obi nyame man say special gift okay oh wo say ni no oh de nam ba say ni na nya common okay ti se me na metu wo sei no me ni ene yakita me no ene maso yakita me no different okay because me ka hitasem tell say me ka hitasem to ene tabia no so obi Germany kwa na me metimi hu nipa ne background na busuamu metimi aka ne busuamu asem nyina kire wo okay enya aduro eno so nyame na di ma me physical
say ni no enye komo saa so be woni mo bia no betimi aka nipa hitasem enye komo saa aha ana ye wo ani ba ko wo ho a oti rare oti o waso ana hu se video enya kopon de eti ya kaso odifo a odifo ne na aso ben erade okay oti erade hintasem oti erade ne ana take maso ekọ erade chain straight forward eti ono no say no so wo so odifo ne nanse a te say o papa wo hui o papa different work akosentry yes so odifo bi ne nanse a ono no betima hu be ma na ode ne buy say be ma we awale we ebeboa wo okay emmo ka say awale we emmoa ana say adwuma na wo kwa na ade a oye no obetima ka say ade we but 3 years time obetwa ade we kwako ye emmoa wo okay odifo o we ni no so wo de container ko si baabi a odu asase no so a ohwe wiem no hwe fo ka say ahaya din sika ni ha wo de ba obeboka so ukopehwe store no ka da bi sunsumu no nipa twem ha pa bi store no ebefa sunsumu no to ade we wa ha no ma ebeboa wo pa na fa okay eti no odifo ni nia otimi ka hintasem eti mesre se okwa wale o okwa adwuma o kopa adwuma bi na ye o pe obi a otimi hu ade kwa akiri no wa hwe wo sunsumu mo se adwuma nkwa ye ebeboa me anase emmoa me waso fo bebre omo kwa bochira omo kwa frɛ me sɛ me hwade why me master bi ono ko Bible school me mo so no wo Bakase junction hona so atero na mete but body of Christ me body npo nsuro na me kan body of Christ okay nipa no ko Bible school ni chen yo no so nipa ne ka kire me sɛ me hwɛ ni position yakopon de man e wo nya medwuma mu na so fo na ko Bible school no o mane hwe o ti me kire o me na ka kire se me kire o so obesa first one ana me kire no eti na se ni timu aye ne de ni gidi aba wo mu ebi ko Bible school no ma o kire o sa adoma ekita o da bi se be ni academy nkire no ebi da bi se so fo na ko Bible school ni chen no mane ni ko Bible school ni chen no ona se ti me kire o adoma nya me di ma o no sanchiro baby ogina baby aso ogina obeti ya twa kama rade na me wakọ Bible school me chen me ma so le ko ma ho phone so say manager kire me asema se we kire me da bi ento asom da bi enti ye besere emere ya ye mere eti no yakopon ehira mo amen prophet 99 kasa no before no mani so wonti bibia se obeti ma frame me so wo so da bi na se echi so obeti ma frame me so ya le so a se stroke awo ne ma o kidi problem adwuma sem chese sabro ade be echi osu bia no o fe prophet nothing na me hwe se me young guy o frame me 0249 05 02 78 0249 05 02 78 the last number 0249 05 02 78 so who be a chi usu bia say motor na sha usu se be na sha usu busu na sha usu from the general prophet 99 the last prophet on earth on earth ofere meje osu nyame kan ho ba apa ye beda was say ne so ode onim die ene onyamsuro ene onyamhunu ebe somye ewo attention tv so maye hu honhom ahodo se ne wotimi to ye nyu onyam ewo honhom ana kwan so ebe fa soso afa asi anokwan ye busia ye beda bibia se da ne da o hwe nkwantanan so ebisa ewo attention tv midi ene akosia sparkles mitemo edema Prophet Eric Akwesi, and keep watching Attention TV. Yakramo.